lebyi vuhaxi bya mahungu ya SABC haxa thwi kusuka estudio 12 Auckland Park eJoni. Definitely the rights of the person that has been found guilty and is incarcerated must be totally different than a person who's walking on the street. But what we find happening is that General Mkhwanazi aya mahlweni a byela palamende hi manyala na vukungundzwana eka ndzawulo ya maphorisa ya tiko. We want as a collective to thank you for having come together and ensured that we were able to see this mission through. Ntlawa wa phalari va Global Summoned va fika eka rikwavo eAfrika-Dzonga. Waka ina ntsaka ku va hi tlhela hi hlangana kambe ka mahungu ya Xitsonga eka SABC2 kasi ya kumeka na le ka channel ya mahungu ya SABC Lehaye leyi haxaka hi vuhaxi bya DTT riperile. Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi u karhi ku ya mahlweni na nyika vumbhoni emahlweni ka ntshamo wa palamende. Ntshamo wa palamende u lavisisa manyala na vukungundzwana exiphoriseni xa tiko. Kasi sweswi ya kona epalamende thwi la Lieutenant General Mkhwanazi a nga le ku nyikeni ka vumbhoni. hence I was saying earlier, when the honorable member asked me earlier, Malema, about the ownership of the letter, where I said, yes, the minister must own the letter, it's his letter, it's his signature, it's his letter, but there's a compiler that I believe is behind the scene. If we don't deal with the minister, we haven't fixed the problem. We need to find the root cause of the problem is this person who signs messages like this, Jaros Bia. So he has elevated himself to be in the level of the executive authority, in that the National Commission must be managed by him through the deputy ministers. It is evidence that I received because, I don't know, he was stupid or he was sourcing some collaboration. He forwarded these things to the Inspector General of Intelligence Office. It's an official from Inspector General that shared them with me. She can come here and say, yes, I received this thing from Sbia, because her response was very interesting. And she ended there on her response. There are bad things happening in our organization. There are few individuals involved. Who then takes this information and goes and share with Jarosbia within crime intelligence? It can only be the members from crime intelligence that says that. And Jaro Kumalo must come and talk to yourselves about who this person from crime intelligence that is so bad. But I've no doubt. Kasi Commissioner wa maphorisa KwaZulu-Natal Lieutenant Nhlanhla Mkhwanazi u tlhela kambe a vuyela xikombelo xa leswaku xivumbeko xa xiphorisa xa Afrika-Dzonga xi fanele ku cinciwa. General Mkhwanazi u ri hi ndlela leyi xi nga xiswona sweswi xiphorisa xa tiko xa tsandzeka ku endla ntirho wa xona hi ku hetiseka. Eka vumbhoni byakwe namuntlha Mkhwanazi u sole swinene ku hlwerisiwa ka ku simekiwa ka swiyenge swa maphorisa. U ri leswi swi vangiwa hi ku cincacinciwa ka vaholobye va maphorisa. U ri vaholobye va thoriwa va tlhela va famba handle ka ku hetisa ntirho wa vona. When the National Commissioner came in 2009 with the new administration that came in, there was this introduction of these military ranks. Today we have, I'm failing to count the number of generals. I think we are the ones who got the record number of generals that we have in the organization. And in the true sense of things, that the Constitution doesn't talk about the rank general. It talks about commissioners. But because of the will at the time that the executive changed that and amended the regulations and introduced these titles of generals, which honestly, if you were to ask me, I'd rather be called a provincial commissioner than be called a general. It's a military term that we should be using. Mkhwanazi u ri ku pfumaleka ka mintirho swi endla leswaku vanhu va tikuma va ri exiphoriseni ku nga ri ku rhandza ntirho kambe ntsena ku tihanyisa. Leswi pfula tinyangwa eka swigevenga ku kota ku nghena exiphoriseni. When we recruit in the police, we must recruit people who want to protect themselves, not the career people that they can't find jobs somewhere else and they come to the police as a job opportunity that is created. Mkhwanazi u ri tinsulavoya leti nga le makhotsweni ta hanya kahle ku tlula vanhu vanene lava nga le handle lava tirhaka ku tika ku tihanyisa. If you want to prioritize the human rights of a person, whether is not arrested, whether is arrested, definitely the rights of the person that has been found guilty and is incarcerated must be totally different than a person who's walking on the street. But what we find happening is that
there is more rights for those in prison than you have for the person on the street. And I want to challenge you to look at your budget expenditure for the people in custody per day cost of an inmate versus what the grant you are giving to a person who's a law-abiding citizen outside the month. 350 versus 350 a month versus a 500 rands a day. That's how the scale is like. Control. So it's some of the challenges that we would want to the first thing that I think created a problem was to undermine the discipline culture of the police. That we don't use that culture. The word comrade was introduced at the time, with the police officers, a constable started calling it a captain comrade, which was foreign to the police. So the moment they started addressing each other like that, it just made the situation worse. The situation became worse after the ANC Polokwane conference in 2007. Mkhwanazi u tlhela a byela ntshamo leswaku mali ya xiyenge xa vuhlori a yi tirhisiwa hi ndlela ya vusopfa naswona u tlhela ku va na ku nghenela ka van'watipolitiki va sirhelela mitlawa ya swigevenga. Ntsevu wa maAfrika-Dzonga lava nga xiphemu kumbe lava a va ri xiphemu xa Global Summit va amukeriwe tanihi tinghwazi loko va fika nkarhi kwavo. Lava ntsevu va fikile erivaleni ra swihahampfhuka ra OR Tambo evuxeni bya Joni endzhaku ko tshunxiwa hi tiko ra Israel. A va khomiwe hi masocha ya Israel va ri eswikepeni va kongome eGaza ku ya pfuna ku phalala vaakatiko hikwalaho ka nyimpi. Eku heteleleni valweri va timfanelo ta ximunhu va nhlangano wa Global Summit va vuyile laha kaya va hlanganise hi ntsako erivaleni ra swihahampfhuka ra OR Tambo International. We want as a collective to thank you for having come together and ensured that we were able to see this mission through. Let me also acknowledge our donors. A ku ri nkarhi wo tika swinene eka valweri va timfanelo lava pfaleriwile hi tiko ra Israel hi nkarhi lowu va ringeta ku nghena eGaza ku ya phalala. We as a collective on our journey continued to draw strength from you. We relied on every information that you fed us from home to be able to communicate South Africa's position. They came into our room, attacked 2 women outside our door. We're trying to get mattresses into our rooms. They came back with approximately 35 soldiers. We had rifles pointed at our foreheads, backed against the room to take out forcibly 2 of our comrades to solitary confinement. Of course, we are the ones who took Israel to the ICJ and ICC, so there is a bit of anger about that. And we don't have an embassy in Israel. We have our embassies in Ramallah in Palestine. Bar abakhomo indlela ya tihanyi swinene. Ndzawulo ya timhaka ta matiko mambe yi ri ta langutisa mhaka leyi hi vuenti. What we've heard now is testimony of how the other activists were treated. I'm not sure if it's specifically related to our activists, but what they did say is that they were deprived of their rights to their legal team initially. And this is up until we really had to ensure that our consulate has access to them. But even then, it was very limited, as you had heard. Our consulate were made to wait for over 7 hours, and they only got to see them for roughly 5 minutes. But in that moment, they were able to condense their experience. We will still be able to debrief with them to understand fully what they had undergone, what they have experienced. Kasi hi le tlhelo Afrika-Dzonga ri ta yisa emahlweni no koxa ku herisiwa ka tihanyi leti nga kona eGaza. Khoto le Modimo le Limpopo yi twe vumbhoni mayelana na ku tirhisiwa ka yin'wana ya mali leyi nga yiviwa parasini ra President Ramaphosa ra Phalaphala. Vahehliwa vanharhu ku katsa mutirhi wa le parasini va le ka ntengo wa swihehlo swo yiva mamiliyoni wa tirhandi hi $1 ta Amerika epurasini leriya hi n'hweti ta Nyenyanyana 2020. Mutirhikulori u karhi ku landzelela ntengo ekhoto ya le Modimo le Ipimani Baloyi.
Namuntlha muchuchisi u songasonge vumbhoni bya mfumo eka ntshamo wo hlela loku ku ri hikanene xitatimende lexi nga nyikiwa hi mbhoni ya mfumo ya vumune xi tsale hi maphorisa yena mbhoni a sindzisiwa ku xi sayina. Yingisela loko muchuchisi Advocate Nketseni Munyayi a ri karhi a songasonga vumbhoni byakwe. It is my submission that the state has proved beyond reasonable doubt that the statement was made by him to the police on the two occasions being October 2024 and it was commissioned and signed in May 2025. Ntengo wu hundziseriwe emahlweni ku ya eka siku ra vunhungu ku fika ka ra vukhume ra n'hweti ya N'wendzamhala lembe leri. Epimani Balowa mangu ya SABC eMudimolle. Muyimeri wa Afrika-Dzonga etikweni ra France Nathi Mthethwa u ta lahliwa hi mfumo. Nkosi wa Mthethwa loyi a nga khale ka holobye wa maphorisa tlhelo khale ka holobye wa mitlangu vutshila na ndhavuko u ta va official funeral category 2. Mthethwa u kumeka a lovile ehandle ka hodela ya le Ntsindza Paris eFrance. Ndzumbu wa yena u languteriwa ku fika laha tikweni wa vuntlhanu naswona nkosi wa yena u languteriwa ku va kona mele na vhiki hi Sonto. President Ramaphosa u nyike Nathi Mthethwa nkosi wa ximfumo lowu nga official funeral category 2. We thought it was befitting that as government we pay respect, as we all know that he was there in France on behalf of all of us, including the people of KwaZulu-Natal, and for his immense contributions that he has made in the life of the people of South Africa as he has been in government, except that he was an activist in his political party, the ANC. But he served government for quite a very long time in different portfolios. As we know that in police was there, in sports was there, in various, in fact, portfolios. He served our country diligently, with humility, and we are paying the respect for his role. And we are happy, in fact, to report that the President of the Republic, His Excellency Cyril Ramaphosa, has declared the funeral as the state funeral. Ndzawulo ya dyondzo yi ri vapfuni va mathicara lava nga holangiki mali na n'hweti leyi nga hundza va karhi ku kuma miholo ya vona. Holobye wa dyondzo Sifiwe Gwarube u kombele ku rivaleriwa eka magidigidi wa vapfuni va madyondzisi lava nga khumbeka hi xiphiqo lexi. Holobye Gwarube u ri ku vekiwe swipimelo ku sivela swiphiqo swa muxaka lowu eka vumundzuku. Mali ya van'wana va lava thoriweke tanihi xiphemu xa pfhumba ra ndzawulo ya dyondzo a va hakeriwanga hi nkarhi n'hweti leyi nga hundza. Leswi swi nga endla leswaku ku va na nhlengeletano na vafambisi va nongonoko. Va pfumela leswaku ku hlwela loku swi tikisela vanhu. We want to close gaps. We've identified gaps. We are closing those gaps. The current, this is not the first payment. We have done some payments before. We started in June. In June, it was the first payment. That was the first initial payment where, as the Department of Employment and Labor through UIF, we transferred the first tranche to the IDC to disperse to all the teacher assistants. So that was the first payment. And then this one is a subsequent one, the subsequent payment, which needs verification now. Ndzawulo ya dyondzo va tshembise ku lulamisa swiphiqo leswi nga vanga ntlimbo wa miholo. I'm confident that the steps that I've taken around consequence management are sufficient, and that we will make sure that this does not happen again, especially with our systems. I do want to, I know the DM is going to answer on the PFMA compliance. Ndzawulo yi hlambanye ku tiyisisa vulawuri eka vufambisi bya pfhumba ra ntirho ra dyondzo. Loko va mavhengeleni machudeni ya le Mpumalanga va hava ndhawu yo tshama, NSFAS a yi hakelangi. Tshama na yena.
Malong tema hongu ya Xitsonga eka SABC ku tlhelela nguta hungu leri nga rhanga. Commissioner wa maphorisa KwaZulu-Natal Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi u karhi ku nyika vumbhoni ka ntshamo wa palamende wo lavisisa manyala exiphoriseni xa tiko. General Mkhwanazi u ri hi ndlela leyi nga xiswona sweswi xiyimo xa xiphorisa xa tiko xa tsandzeka ku endla ntirho wa xona hi ku hetiseka. U tlhela a hehla leswaku van'wana lava nga xiphiqo ngopfu exiphoriseni i xandla xa Commissioner wa maphorisa wa tiko Lieutenant General Shadrack Sibiya. Sibiya na yena u ta nyika vumbhoni emahlweni ka ntshamo hi ku famba ka masiku. Holobye wa timhaka ta xikaya Dr. Leon Schreiber u engetele nkarhi wa swipecele swa ZEP ku ya fika hi Mudyaxihi 2027. Swipecele swa ZEP hi leswi nga nyikiwa 178,000 wa vaakatiko va Zimbabwe ku va va tirha no dyondza laha tikweni. Swipecele a swi fanele ku hela hi nkarhi emakumu ya n'hweti leyi taka ya Hukuri. Xiboho xa mfumo xo herisa nkarhi wa swipecele leswi xi vuye xi aleriwa hi khoto endzhaku ko tlhontlhiwa hi mihlangano yo lwela timfanelo ta vaakatiko va Zimbabwe. Khoto yi kume leswaku xiboho xa mfumo a xi nga tekiwangi ku ya hi nawu. Hambiswiritano, khoto yi nyika holobye matimba ku sungula ntirho wo herisa swipecele loko wa ha swi tsakela ku endla tano mfumo hi vuntshwa kambe hi ndlela leyi nga nawini. Holobye Schreiber u ri u karhi ku tihlanganisa na lava khumbekaka ku fikelela sweswo ku nga yo mhaka a engetele nkarhi wa swipecele ku fika lembe ra 2027 hi n'hweti ya Mudyaxihi. Ku tlula magidi mune wa machudeni eMpumalanga va sele va nga ha ri na ndhawu yo tshama endzhaku ko hlongoriwa laha a va rhurheriwe kona. Nhlangano wa bindzu ro rhurhela machudeni exifundzeninkulu lexiya va ri a va hakeriwangi hi nkwama wo pfuna machudeni swa timali wa NSFAS. Va ri NSFAS ya ha va kolota kusukela lembe leri nga hela. Swo famba swo tleketla machudeni naswona a swi le ku tirheni. Machudeni lava kumaka mpfuno kusuka eka nkwama wa NSFAS a va langutane ni ntlimbo. Vinyi va tindhawu ta ku rhurhela machudeni va xungeta ku hlongola machudeni. Machudeni va fanele ku sungula swikambelo swa mahelo ya lembe. I am unable to attend classes today because there's no transport and I can't even communicate with my group members because I do have a group assignment. I can't communicate with them. I cannot go online and check on whatever work I am given or any resource that is online. So another thing is that we cannot go onto campus. So this is actually having an impact, a huge impact. Vinyi va miako yo rhurhela machudeni va ri NSFAS yi va kweleta mamiliyoni mune wa tirhandi ya lembe ximali ra 2024-2025. From 2024, they are promising us to pay. I think we've got more than 10 promises from NSFAS writing to us to say we're going to pay, but each and every time we're not receiving any payment from 2024. And 2025 again, they are still owing us a lot of money that they have not paid to our members. And now in October, some of our members have not received their payment altogether. University va ri va kume xitshembiso kusuka eka NSFAS leswaku va ta hakela mali hi xihatla. Hi kume a notice leyi humaka ka Mpumalanga Association of Student Accommodation va hi tivisa ku ri va suspenda at the services for my student ya hina because hina ma student lama ma tshamaka outside of campus and then abakotaka kuta campus namuntlha. Notice leyi also hi kume update leyi humaka ka NSFAS yi confirma ku ri NSFAS u ta hakela mali leyi nga outstanding by Friday the 10th. Vanyiki va vukorhokeri va ri va nge yi mahlweni ni ku nyika machudeni vurhurheri ku kondza va hakeriwa. Randi yi tile loko pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Nxavo wa dolara 17.15 cents, mpondo i 23.01 cents, euro i 19.92 cents, kasi pula ya tiko akelana Botswana i R1.19 cents. Minkavelo eka JSE a yi ri ehenhla namuntlha. Nsuku i $4,049 ounce, platinum $1,653 ounce,
kasi nxavo wa oil and base i $66.18 eMphongolo. Khale ka mudzaberi wa xipano xa tiko xa under 20 Thabo Sinong u ri xipano xa sweswi xa Amajita xi na vatlangi vo hlawuleka. Xipano xi hundzele ka last 16 eka mphikizano wa FIFA under 20 World Cup eChile. Va ya umbana xipano xa tiko ra Colombia madyambu lama. In the round of 16, Amajita va endle matimu hikuva xipano xa rixaka xo sungula xa Afrika-Dzonga ku va wina mitlangu yimbirhi eka khapu ya misava ku nghena eka la 16. Khale ka mudzaberi Thabo Sinong u ri Amajita va na vuswikoti byo va nga ba Colombia no fika eka ti-quarter finals ta mphikizano wa khapu ya misava. Before we talk about the round of 16, we have to also just congratulate the boys. We are proud because the last time we qualified for the last 16 was in 2009 with Coach Ramele Tswaka's team, the likes of Kemiti Rasmus. So credit to SAFA, South African football, the scouting, even tournaments that are going on like Bo Engine on the grounds. But it's a big one tonight, Vusiwe. Colombia did well also in South America to qualify for the tournament. They are equally good, but we have to believe in Amajita because they are champions of COSAFA and they are champions of the continent at the moment, and they are a promising generation. Kasi ntlangu wa Amajita na Colombia madyambu lama u ta haxiwa twi eka SABC2 hi half ku bile awara ya 9. Hi ndlela leyo makume mahungu ya namuntlha Agin Mkhalani u ta landzela na maxelo endzhaku ka mavhengele. Vito ra mina Musa Mabonda ri perile. riperile a langutisile leswaku maxelo ya tshamisekile madyambu ya namuntlha ku langutele timpfula leti nga ta va ti ri kona kwala xifundzenikulu xa Limpopo kasi na kwala xifundzenikulu xa Mpumalanga leti nga ta va ti kha ti famba kwala ka 60 wa ti% kasi loko langutisa kwala xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal nakona ku langutele mpfula yo vevuka leyi nga ta va yi ri kona yi kha yi famba ka 30 wa ti% a langutisile leswaku mundzuku nakona timpfula ta va ti ya emahlweni kasi loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Gauteng kasi na kwala Northwest nakona ku langutele mpfula leyi nga ta va yi ri kona yi famba ka 60 wa ti% kasi loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Eastern Cape kasi nakona ku langutele mapapa lama nga ta va ma ri kona a langutisile leswaku vavumbi va maxelo va hi lemukisa leswaku ku ta va ku ri na mpfula ya tilo kwala xifundzenikulu xa Limpopo kasi na kwala xifundzenikulu xa Mpumalanga nakona kasi mundzuku nakona swilemukiso swi ta va swi kha swi ya emahlweni la nga languteliwa ritshwa kwala xifundzenikulu xa Limpopo kasi loko langutisa kwala Northern Cape nakona ku langutele ritshwa leri nga ta va ri ri kona a langutisile leswaku maxelo ya tshamiseke ku yini kwala xifundzenikulu xa Gauteng kasi kona ku langutele maxelo yo kufumela loko langutisa kwala Pretoria yi ta va yi kha yi famba ku hisa kasi loko langutisa Johannesburg 28 kasi loko langutisa Springshone yi ta va yi kha yi famba ka 26 wa ti-degrees a langutisile kwala xifundzenikulu xa Limpopo kasi nakona ku langutele maxelo yo hisa la nga ta va kha ku hisa kwala Musina kasi loko langutisa kwala Blinkwater Maphata kasi na kwala ka Nhlaneki hi nga rivali ka Dzumeri nakona ku ta va kha ku hisa Phalaborwa yi ta va yi kha yi famba ka 30 kasi loko langutisa kwala xifundzenikulu xa Polokwane dorobeni ra Polokwane kona ku ta va yi kha yi famba ka 26 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenikulu xa Mpumalanga ku langutele timpfula eka tindhawu tin'wana Skukuza 28 kasi loko langutisa kwala Ermelo yona yi ta va yi kha yi famba ka 24 kasi loko yi langutisa kwala Middelburg yi ta va yi kha yi famba ka 27 wa ti-degrees loko langutisa xifundzenikulu xa KwaZulu-Natal nakona ku langutele timpfula leti nga ta va ti ri kona eka tindhawu tin'wana Richards Bay 24 Durban kasi yona yi ta va yi kha yi famba ka 24 kasi loko yi langutisa Ladysmith yi ta va yi kha yi famba ka 27 wa ti-degrees loko yi langutisa kwala xifundzenikulu xa Eastern Cape kasi nakona ku langutele maxelo yo kufumela Mthatha 28 East London 23 kasi dorobeni ra Gqeberha nakona ku ta va kha ku kufumela yi famba ka 22 wa ti-degrees loko yi langutisa Western Cape kasi nakona ku langutele maxelo yo kufumela kwala George Mossel Bay 22 loko yi langutisa dorobeni ra Cape Town nakona yi ta va yi kha yi famba ka 28 wa ti-degrees loko yi langutisa xifundzenikulu xa Northern Cape kasi kona ku langutele maxelo yo hisa ku hisa kwala Springbok Upington 35 Krooman kasi na yona yi ta va yi kha yi hisa yi famba kwala ka 31 wa ti-degrees loko yi langutisa Free State kasi nakona ku langutele timpfula eka tindhawu tin'wana Sasolburg 28 Welkom nakona ku hisa kasi loko yi langutisa kwala Bloemfontein nakona ku ta va kha ku hisa yi famba ka 29 wa ti-degrees loko yi langutisa kwala Northwest kasi nakona ku langutele maxelo yo hisa laha nga ta va kha ku ri na timpfula eka tindhawu tin'wana Rustenburg 31 kasi loko yi langutisa kwala Mahikeng nakona ku ta va kha ku hisa yi famba ka 31 wa ti-degrees kasi loko yi langutisa kwala Tusker nakona ku ta va kha ku hisa yi famba ka 34 wa ti-degrees leswi a mi khomele swona eka maxelo riperile